Berjevat üniversitenin Ferhat'tır geçti zaten üniversitenin biz Abdullah Kıram'ın Ferhat gibi şahit diye şaşmamın kısa zaten. Bu hoca felsefe, beşa felsefe zamin gelsen var. Odan bu de hemen zamin gelecek, bu master yapıyorum. Mesela duracı ve doktora felsefesi tekil nameti griye, o anhacı zamin geha muş alpaslanı beşa seroki beşa tekil nametiye o her sarılır dersi de bu var. Bu beter Lisser tekli nametiye uğraşlardan aynı ve davet beter lisser Bahar Aravan, o tekli Kurdan, o devletin Rojava'yı ve değiştirmedik. Piştik o bu yerin daş derken o mece peşniyas bir mece davadır. Evci rasti daha fazla başlarına gelen o hat en spasiyonel kerem. Veja megoyan bakın beşa alı yani megoyan çılçıl pencerede rabamusla gotaraha peşkeşke duracı bir su ve işli ve hedin bu iş bir şvazede karavalış yine Amerika kültürü ben master kıyat. L'espace. D'ailleurs, c'est assez bon. Parce que Wafa Ismail Shikira, Jawakarim Fera, Politaya ve Gabriel Fera, l'espace en peşkeş bikim. Gel İbrahim Gürbüz, gel Ruşen, Mehmet Yeşil, gel Ahmet, gel İshak. Yavetiniz var yani Marhamya. Rastı az bu web Kürt'teki bu saraya doza Kürt'da nezik var şubine bu bedman şihavatın İsmail Beşikçi haydarım az bu gel carp filme kagarvami deni bir beşikçi çok bedel teknoloji dünyayı en kucemin varmış bu beşikçi işte görürken çünkü bu jiyana şu Kürt'da دیگر هم از شکل دلک سوی جهان جوی مکرد نواز کرد و الکت شیار کردن ملت ترکیه شیار کردن حتی نتنی ترک و کرد اما بیشتر کی کو تشتی کو کردن و دبرکی کو مرد دامجانا آبی بیلین و چارالین دنیای اولاندان باشی چی کباده مسکر ایجار Paruya beşikçi diliya bu mezmira. Paruya uyu duravi yani çünkü bunlar paru demeci parvaşın zanı. Bunlar aslında paruya ne haber hem bir şey. Diliya kadar ovaya ki İsmail beşikçi rumet için paru için vakfa beşikçi bu vasifa dilo beyfaniye Lisername Muhammed Kurda tiştek parvaş. Çekili ya profesör bildim. Yani vak Kurdaki az karı bejim şinafi ve kana شعبي من باش نامين يعني هم زمان هواي ما كنا جبوي وفكار رنج وين دوسوزك بيجن دوسوزك دوزا بدي اسمه مشكشي وزانيار وكسانستك وراستي ناموس وبتاع ماجي جبوي بتشتكي ليه بتشتكي باش تشتكي سردونية كده مثلا بيقوم أنا ترى داينا بيجي مشكشي ناكل ليه ليس جام هذا بي هو توقيت يعني بيجوا Na az olmuyor çent işte o sabah ki bu ben pausa ne akademik çünkü de mesela da sen mesela bahara araban seçal botarin akademik mi kovan akademik da çok hatta bir kitap anda sevdiğim anajı makale ne cigerden kitap ali başı ali başına kana iletişim eder diyor ve barış çatışma çözümleri ve barış. روی کتاب راجع از سن مثلا سوریه بارا عربان به تایبتیجی بیکاره و بیشترش سوریه چه به وقت بطاره که آخرانی که از دور دوریش سری که سری مسئله سکنیم که وها به کردیجی درمون دیپلماتیکا کردی را جهت جهان میسکنیم استبیعت میسیم و خیلی جویجی روزنامه این وقت را دیفاره دا پیدا پی رام و سری مسئله است کار بیشتر کی سال باشی جیبیستی زندگی گوتارین yani 4-5 makaleyin akademik
دورا بیستی داشت که مدارین روزنامه متصلی که نویسی. روزنامه نبین دارا کنده روزنامه نبین جخو نام روزنامه نبین خوشی نام کوسه که سال 1900 دیان تا جالی جغرافیا ناس یا جی ام بیشن ارگنیگاری ناسک انگلیس که ادوارد ماهم جرا بیشن جواب بیشین از نشاش بدون سال 1900 دیان تا نام روزنامه نبین میکارانی جخو روزنامه تارس جوی روزی بروا إيد روجرات رابين وك ناكي والبيع المتكرن جيجر تشاهمنا يلا جيجر وام قرأ فيه مصر روجرات رابين لا كيم سيدا أمزان روجرات رابين كده براستي سنة عزارو نحسب النقطة وانا ده هزاري دا بشتي شابي عراقي ده هزارو سيان أمريكا قلنا روجنات نابين خواست كو بيتشاكي بلاتر بستنبست أو روجنات نابين قديمة ومسينوري بيت زمان بيجن مثلا دولة العرب وإيران بيكي وتركي بشكل سنة قرقو راو بيتشاكي وان سينورا بلاتر كير أو درق وجيرا مخرب تيكوت مثلا تونس جزائر فاصل جودة دست بكير وجورجي ها لسر بيجن حريم راسولي عربستان إيران درباس وأفغانستان وباكستان جي داخلي بجغرافيا سينور الجغرافيا روجرات نابين أمريكا أو ببروجي روجرات نابين مازن بيوفر وبرزوسي وجانا بيجن فرانكلين بيجن سينور هو كم أمريكا بيجي شما وزاكر سلمي ويجي أبا أمريكا بيجي أب حريمها بأوين جغرافي بأوين سياسي بأوين عقلي بأوين سوسيولوجي ديني دلو بحقيقة جبلوا يجي كم بأم في حريمي وصار بتشتي وبروجرات نابين بنابكين أمزانكي أنفارا كده يمكن أم مسألة غاية في حريمها مسألة كود في نفتنغا هذا بيكتين دلو دار دلو ليوان بحقيقة لما مدريك من أوائل كيشتي من حمية بستين بر جاكو إقاو كان أفغانستان الهودان الأفغانستان الهودان الباكستاني يعني حتى جويلي عند واس مصري مصر بخوجي عند حسب الهدى شخور مثال هذا برجين كريم كابر وبرادك وجرات نابينة أنكر أفريقيا أفريقيا باكوريا مصر ربما هذا عمل لنا براسيج تايبتيوا نيسكي هدنا لما بنفترنا أمريكا فرد أو نكي يعني من نوزع يمكن نجي وصلنا تلك أمريكا فكارين سياسيين كل نوزع يعني مازلنا جغرافيا زوجي بينما وجرات نابين بدروا كم وجرات نابين زان بس بس شري جيراني يتم وجرات نابين تشتينا تشتي شيء كنت إنجليز وفرنسا وهنجي هيزن هجومون الدنيا كروس Almanya tabii, Almanya. Van hezin sereket pişti şerri cihani ya duamin kutaybetici hezin haval bendin kut şerri cihani yetem da serketin lübur da xwaza ko xwastin ku pergar ki bin ve harimi. Nexşin harimi pişti ku İmparatoriya Osmanlıcı ilvaşiya به کنفرانس سان رمو سال 1920 شخوب آوائي رسمي دوباركن نبالي ويجي سال 1916 و سال 1917 إنجليز وفرنسا بطيبة 1916 قيمارة جيكا جيرا قيمارة سكاي بيكو تيبو يعني الباندا واسري جلقا قيمارة سكاي بيكو دعز دي قدر قيمارة سكاي بيكو تيه إغاقو أمبرسن لقد قيمارة سكاي بيكو إنجليز وفرنسس دولة عثمانية كان بيجن دولة عثمانية كنت كمان ملي باسكي وجرات أنابين بنابا بدا باركي أو باركين سب تشبين جايات كرين قوتن كبرى لبنان وسوريا فرنسا رابينة هوا راقجي إنجليز رابينة فلسطين إنجليز رابينة و أم بيا ويوسا بدمنا كي بدني كيش خد دولة عثمانية جيبو بيمان سري باركي هون أول بيمان بوسا بشرطي كجرا سكيا سكيس بيكون بيجن بخورا كان فقط همان دميدا بيمان بشيء حسين راشد بيمان أكو بش إنجليزا دزي بشيء حسين راشد يقولون أبو كيكو في عربا مثلا عربا سوري عربستان بيقول حتى بيستود هما بيجي هو بيستود الدولة العربا
إما ثاني بدرجة نبان إسكندر وجي حتى يجي أنطاكيا يجي ودرجة هذا ودكرن تشنتي شريك حسين دوزاوي درجة كده ودرجة بسر آخر دولة قوي عرب شخورة أوابكن بما بيمان بسر بشرط تشكل هاي عربا إيش بيمان سكسبيكو تنهو دبنا ويدا أساسا إنجليزا بيمانك تيجي بتشوي على شكل بياودي على شكل وجرى بالفور ديكلاريشن ديكلاراسيون بالفور ديكلاراسيون بالفوري دانزان بالفوري يكشون ديكلاراسيون كي كنت بيقومان بالمسألة جهوي عندها برسا فلسطينية الشرق بلا الشرق عربا وإسرائيل دا يكشون بيمانك كي كل هرقا برافرانس تستندن براستی گاو المتن دکلاراسیون بالفور دنیا هنگی موی براستی سیاسی دن انگلیزه روی متن دادنه. استعمال دیگم جسد بیستو پنج گوتن آپیتی هم توانی پیمانه را بنا هنگ سیاست ناسم پیمونیشی که مثلا بیست پنج گوتن شده بسا جسد بیست پنج گوتن آپیتی. دکلاراسیون بالفور دا انگلیز واد بیشتر بین کی أمي الرجلات العربين جملة الجهورة مثلها يكون أم خوزن يكون ملة الجهور الرجلات العربين لآخا قديم يا جهور يعني هو آغا إسرائيلي تزاني دولة الجهورة عواقين هروها أم رونشتكسين كنها شينين يعني رونشتوانين حريم يجيكو أوجي عربين وعرب يجلس الشامتين أمي نيلين بيكوتون مافق واجي لو دولة كساوة أواكر نما في واجي ورق فلسطين أم لا يقول أوجي حقيقة جماعة يقول بيبارك ديكلاراسيون كسايا يعني دي بيمان بالفور دا جي يهودي عرب جاتش كان نورا بين خوز من دولة كي أواكر قالوا جعلوا براجي بيجي كده واي بس واجي كده بدل دا يعني حقي واجي ما بيقول نجي آلي فلسطيني حقي واجي يكون نجي وقت من اللذة كده دولة كي براستيجي حد وتشت قالوا بأوائل تشتي من بيمانة تكونين دوي بيمانة تكون بيه كيف هنا قالوا شما إنجليزان دي رغم بيمانة كوهاب بجهوية عجيكين قالك سدامي بيه كي هنا أنا أمزان كي سدامي أساسي سدامي بنجهية بيه كي إنجليزان خواست ويجاكي دستك عنو بشت جريان جهوية بطيبتي جيان مادي بسين چونكي أمزان كي اگر هم دستفید از سال بیستاندا لبورصای دنیای لنابندین پریم میارن بانکای دنیای میارن سکتور بانکایی دنیای میارن هم لنابند پریم میارن هم میارن که کوه همون ما بچه بکشتی لفرانکفورت لستانبول للندن و نیویورک یعنی ابدا جین نابند پریم همون بانکر همون بورصاکار همون بانکا دستی چوبه دولة بالفور بخوشيش خو يعني جي بينا ما يقول جي روتشيلد راه انجليزينا روتشيلد مرات شوية قلب مثلا قلب دولة هذا حتى دمتي الدولة السنة النوزدان ده قريبين كي بينج بورصة الدنيا بين نوعين كلا دستي كوري اليوم كلا كوشاندو فرانكفورت كلا كوشاندو لندن كلا كوشاندو نيويورك يعني ما بوسا بر دولة هذا مالك خویایی جویی مال وسا مالاتین جویی موسا دولت نتبود. نما شرط انگلیسان جوان پره دست. نتنی پره جهو طبیب شرطان يعني جوی براستی يعني مثلا شرطش هم بيشتري پره و هم بيجي آوای الشرط بيشتري بيجن مادیش جوان. مثلا وی اساسی رابط بارا بمعنی چیزی. يعني سال نسلو شازده و إبداعنا إنجليز بيمانك دزي بجهوية رانشيتكن بيمانك دزي بفرنسا رانشيتكن بيمانك دزي بعربة رانشيتكن باشا قالوا ينكو في حالين يوسا هبونا وان جهبونا وان دي قادكن وينكو تقاضى شرطانا تاني أبدا نا بيقومانا كرد مخابن بكردارة تشتكتنين عرب مثلا عرب طبي جابك وأمن بالدمع روحانية دولة العثمانية بنيرن بيشت كردة وعرب وبرودكين أم بنيرن كي عرب ببرسان نتوابري نتويكا جابك يلقش كردة مثلا عرب
دست پێ کا سەد ساڵە بیستاندا di 1912 و 13 هەواڵدا ئێدی ئەوژی دەست پێ بکەن ناوبەندی وان پالیسی چینەچین چه کا ئەمێ چ بکەن ئەمێ دەوڵەتێکی چاوە هەوا بکەن و دەست پێ بکەن بە هینا بەریە عوسمانی بکەن شەر بوارە بازار ئۆتۆنۆمی بوارە بازار ئۆتۆنۆمی بەری عوسمانی بازارە عەرەبانە ئۆتۆنۆمی قبول ناکەن حتى عثماني دولتا إتحاد ترابي بوارد بيجا كي إتحاد ترابي بيجا سيستم اوتونومي نه سيستم كيقول جغرافيا عبدالله اسلامي كيقول لاوروبا تشتي مساكي تكون من جيبن لامريكا تشتي مساكي جيبن demek ki soldan araba yapıştıra arabacı tipi prestiji olan tıkabin yani böyle de halehandın ne ya oyalama işte de halehandın ne ki pişra İngilizce bir şey Hüseyin'e ve Kore'yi Feysal'a, Emir Feysal'a teklifanın o senedan araba de sağ nesel hudda olmadan kan bejim bağaya ki fermiyle de Osmanlı'ya despekir de senedan ederşi ve bu mahoraki esası Cemal Paşa'ndayız. Mesela Cemal Paşa'nın listini bu vazifedar bu ev mal Cemal Mazen'in araba kesin ku duhastınca arabara devlete göre avakinin ve bey avakının devlete kimun ev kesin usa devlet Osmanlı ve hezin serhilde ev dikkatin bey mahkeme kirin, canacı bir mahkeme kirin ev dağ kirin kuştun. Pişti ku Emir Faysal ev kirinin Cemal Paşa ditin dit ku Osmanlı bey kesabına persen da ona uzman binasın. Mesela araba koski ku zamanı Arabici devlet Osmanlı'da وقت زمان رسمي ورقة مكلن وفي أواي perverdeyip زمان عربي جيبه لإتحاد ترقي يعني قبول نكت إتحاد ترقي وقتها وقتشتكي بجاكي قبول نكت قوات إتحاد ترقي بالسر دا زمان عربي جوات وشوا تشتري قانوني كذا بس دسبي كذا عن ترى على ماشي زمان عربي كذا خد كان شيء وسين مواد بيجي قلنا بيا فرماتي شيء بعض ما تشكل بيجي يعني التركي هاد بيجي حتى دو خرامي ما بون بيجي كوري ما بون بيجي كوري من راد زمان من ما قد أخذ بيجي حاله تشتغل بيجي سنتين كتابي بيجمان ناتدان إنجليزان شيء أوان على سببوني اللي هم عثمانية ذكرن أشار كيفو بيشتيكو بيشتيشان أمزان كيفو سوريا دستلاتيا سوريا كدستي Fransa'yı destekliyor Irak'ı, kat desteği İngiltere, kat desteği İngilistan'ı, Suriye işte ki Balkeş'te Fransa, General Fransa'yı navi hani Grau Cerrah'ın, evi işte Balkeş Suriye yani destekla sağ nesel Bistan'da Grau Suriye desteği var. Generali Fransızı Rabi Suriye ve çare Lübnan cevap verecek Suriye Dağıstanı ki şeş devlet. Mesela devlet ekranı Cebel Halep devlet Alevi, Cebel Alevi devlet Aleviya, Cebel Dürzi devlet Dürziyan, Cebel Şam o İskender, Cebel İskender yani mesela Aleksandriya İskender, o Sancaka İskender bu o şeş o Lübnan, tabii Lübnan'da Kirşeş. Mesela Kirşeş devletin ceyi, devletin küçük. Ama devlet ya, hayır şu an şu bir sayı o Alman şeyi. Mesela Cebel Dürzi, yani sanki Dürzi asıl bu hindi aşı Kürt'ten zaten, bu milleteki Kürt'ten. Eğer bunu ala Dürzi yapmayan, Dürzi ala Kürt'san yapıyor. Evciket usul uzak, şu an ala Kürt'san çekiyor yani. Ala Kürt'san yapıyor. Yumkine Müjber ala Kürt'san yapıyor. Allah aşkına bize esas kelime. Nüfusa Dürzi'nin o çapı 5,000 bu Cebel Dürzi'nin nüfusa var 5,000 bu. Mesela Cebel Alevi bu payitaht o ilaskiye bu. Nüfusa o sido hatta 8,000 bu. Jiban devletten Cebel Alevi yani Nusayri'nin Suriye dışarı nesel Bistan'dan bu devlet. Dışarı nesel Bistan'da Suriye bunyek صار ناسد وبيسوي شاشات جاردن سوريا قتيا حتى صار ناسد وسيو شارع وقت دولتك سر واحد جبل علوي بسوريا ودولتك سر واحد هنا قطع أصلا بشرا صار ناسد وسيو شارع ده
دولة فرنسا بريا وجسوري بكشة بس كمان دولتها هو دولتها ناوندي بين سدادو جبل علبي بالجبل شام وجبل حلبيبا وان بدو وطني بيجمان بنسبة 36 دا سوريا اللي هو فرنسا يوازي سوريا بكشن سوريا بكشيا فقط تسبيق الشرق جواني دوامبو أوي ألكسندريا سانجاق ألكسندريا حتى يبقى بزانا أوي حتى يجي أساسا وقت فرشيتي دولة سوريا بويدريبا بزانا ماندا بويدريبا باركرا دانيا فرنسي لي تركيا هاي سياسة عربية هبو مصطفى كمال جينا صعبو دولة تركيا رابو بسوريا رابطة ديوان سياسي بطيبة تدهية تركاو وشخو سوريا يعني تركاو وفرنسا جدا سبيكي وفر باشا مثلا يكش دولتين جرام بيشين ورا بيمانا كي بتركارا براجينا مصطفى كمال تشيت كان ناسب بيستوية كاندا فرنسا سينوريوان بناسا فرنسا رابو بنابرا وان تركادا هديتين چند هديتين شيبون فرنسا تركيا رابو اگر ام بکرنوانه پیمانه که چیکن اگر روی پیمانه واش مشارکت جهانی دومی تی هم زنی که کدوی شهر جهانی دومی تی سا ام آلمان هم دور شهر بکن ام انگلیزان هوا بندن ام خوشن که هونش الجلمه رومه مرابن السبب في اساسي اگر هم ام لابلو بکن هم دوستانیه موسا ام دوستانیه خوسا بک بینن ام هاتایه بدنوه de Türkiye gibi peşinler yavan başlı lecidi bu başladı ama Rabbim sala azal nesed üstü haştanda peyman edecek. Ev peyman bakışı ve peyman da bize ki Türkiye bize eğer roja Fransa bir kere şer en vakit devlet emici de Fransa'ya da bir kere şer işte. Devlet peyman eden roja peyman aynı hemen roja bu Fransa sozi دايرة حطاي ددا تركي ده هما روجدا بيمانا كي مانا تشتكي أو بيمانجي أوي قالوا فرنسا بكرة شهر جهاني دوامي تركيا جي مانا كذا شهر ده أي مسارة ده تشانغ نابلده تشانغ شونا بيمانا كي مسارة في إنجليز عايشين جي إنجليز عايشي هر أي مسوستين هاي بيجي إنجليز تانجي قالوا بكرة شهر جهاني دوامي أبي بنورا تيجي شهر لي بشتي صراحة زال الناس الروسيين هذا اللي هاي هو بشكل تركيا شريط جهاني دستبيكر اسمه منه نكتشر فرنسا قال يعني راستي بيكو تيكر إنجليز تشايرا شون هاتن وزير وان كاري درما شون هاتن كرن نكرن إنه هو سوزك تبما كاربلوي أوريما تشكر كراوه بيدين هم جدارين وقيامة تعوي بيكناني جبوا كنا نحاضرن أم نعمدنا ببي أول شاكر كيف نكشري جهاني دوامي و حتى شيء جمارة ما يعني تركي حتى يجيب تركيا با جرينا لدينا تكون بيبيشين يعني أجر فرنسا دل نكرة إنجليزا دل نكرة تجار حتى وقت بسبب تركيا با نتابع لغور دخواز وان بو لغور دلی وان بو لوما تشتركو سنجي بو ام ببهار عربا البندريج نكين بهار عربا تشتركي عن بيانا امزان في بهار عربا بطالبتي سوريا دبازدي عدارة سالا 2010 سوريا درعي سنة دانا عربايا سوريا دست بكر ببازدي عدارة اي سالين دا او 4 سالي خود تمام قاموا في سنة تسبيكر تركيا أمريكا جي حتى إسرائيل جي هم كسي حساب خو لسر سوريا كريم ومثلا تركيا لوكي نابرا بين 6 مهان دا أو رجيم بشار أسد بروبا بكمل بروشة لولي أو دولة تكي هوا ببن أجر أن لنفوس السوري بنيرن هنك نفوس السوري بيكي في إمكانية بجبريمات لسوريا دولة تكي برانيا نفوس الشكور جي سونيا بيتي سونيا عربي سوني وكردي شو سونيا شو كردي جامي كرداشي مرة بكي بينا وذي دولة أنت كان دولة تكي ومرة دوست بين
تكليو بالبارا باشن حتى دستوريات يويجي أم ورد الإخوان بينين تشتري وسا تركيا حسابك يوسافر إسرائيل جي حسابك تاشاش تكر حتى وزير پاراستنی إسرائيل بيان دا دستپیک بشار اسد گفت که بشار اسد مریه کسر پیان یا وقت مریه کی کسر لنگات مشه بشار اسد مریه کی رو بیدا اول رژیم روی وای ناچه و بشار اسد بکنه بس لبر حساب شاش او حساب شاش چه بو تركيا دوغو از سيستم که لبورد الإخوة حاكم وقت هوابند تركيا كي هبون بيجمان دولة أوروبي تكلية جبر ناتو وأمريكا تكلية وان تركيا باشون يعني دستبيكي دا حسابي كو تركيا كير أمريكا شي أساس لبورا وي حسابي بش جريدا هيزن سرهلدين سوريا بس demek ki şurada Amerika o hezin olacağına bağlı ki tişnik Suriye tavmen bekti bu avayı kavmin ne bu avayı. Betalbeti sarıldana Suriye tişnik Suriye çekibin granny Amerika'ya da host bu mesela eğer hezin Müslüman bence vak ahvan Müslümin hezin Müslümanın bu parçideti ne parizin mesela eğer bu şuaraş ya jigorine çevre rejime bir avakının için eski devlet Türkiye yani bir çeşitli seküler ve jiyanici kes u akaliyet u dininden açıklaması. Le demek ki şu da vakumu o dinin ki le Suriye kar ne dest ev hezin ku vak özgür Suriye o gösterişin artışa Suriye azada bu ev Türkiye diken meyvan piştiriyor ama ne olsa le Suriye هيزن القاعدة هيزن جهادي كم هيزن جهادي حتى هجمارة ماشي قالت تبعي مثلا أعتقد مثلا أمريكا هجمارة هيزن جهادي سوريا 1500 جروب يعني هنا مثلا بنقول أخوان المسلمين أورديا مسلمانة النصرة القاعدة داعش أفغاني خويانية بتجبركم مثلا أفغان إنسان أخوان اللي لسوريا نوع 16 سال دويدا بأوعي كسر سوريا زانن وتناسب بيجين مش 1500 جروب يزرد جروب هنا سوريا. تشيك وبريو وآليكاريا مثلا أمريكا لسه تركيا دستريدا ذكر دبوتن جافش آزاد سوريا راتشة نتشو دستانش. هم لهن جاب سوري لهن جاب برا تشيكين جاري تركيا دولة من بعض مشاهدين دكان دست داعش النصرة وهيزن جهاد برست هيزن كل فاصل مثلا وهي جهاد بي. شدامك يبشودا أمريكا به تعلقا مثلا دي رابو تافلي بشكلية خويا شامدنا جب وسلاحه وبرد كاري. çünkü Amerika değil ki bu Suriye rejime ki usta çekilir ki eğer Amerika ve rejimin bu hezin cihadi fazla Suriye avabikin guam rejime Esad'ına beder bulurken bine berhep evi seccara bejebra şahısar serhekunda linek el-Nusra yaji Daesh yaji rejim yedi. Amerika bir eki. Ya bak Amerika bir eki değil Amerika pişkiriye koy Türkiye'yi jvan hezi hacı kişan. Tabii ki demek ki şu da bir şart da bakıyorum çok destek var. Dua aleyhçaların mesela Rusya, İran ve Irak hatta demek ki Lübnan çünkü pişkiriye şarasa. Hiç şu an İran hatta destek ediyor her ay pişkiriye şarasa. Irak disa her ay pişkiriye şarasa. Rusya pişkiriye bu. البلوكا أجبين بلوكا لديهم بلوكا رجعات نابين بلوكا آسيائي اللي جال وين بلوكا لأن الوين بلوكا يعني مثلا تقول بلوكا تشيل وكل أمريكا إيش يعني كيف أو يجيبوا إشتا أمريكا تركيا سوريا عربستان وقطر درابر حرب بلوكا دا أمهات خالي هذا النقطة اللي وصل فيه بلوكا روج أباف كاسكو مثلا نتمنى يكبوي دا بريار يعني سوريا لكن وأوائل يقول بينما نتوي يقولي
رابع تدري سوري يعني تدري بيشاري به يعني ويدر الحريم الأعزاد أما بك يرجع بيجن بأوعكي هذا كلا فلسطيني بشين ويدري وقت شوال بوسنا يجي تشتري مساكنين فقط تشينابو تشينكي روسيا وحتى تشينجي جبال أندارين أساسيين نتوين يقوية ونتوين يقوية جي بريارين مداخلة بريارين أو أمبارغو سياسي ومداخلة دريب يقدم جيوان قلتن غاوكو يقدم جي تشينابا أوي بلي بجينيا يعني دني شباب وتشتكي بورا كرنتينا أب دجارة دجيني نتوي يقوي لاجي لحمر سوري بريار ناس لو بريار ناس أمريكا جي جبال هزين بيجن جهادي والقاعدة خشبية دي باش بكشان شو روشا يورو بيجبني مية قوي روشا يورو بيجبني مية النشي يوين دا للسويد شيء وأمزاني مثلا ده هزار دوزده هذا بشار أساس سياسة اللي تشارجوا سياسة اللي كردستان نفكش أساس كردستان نفكش اللي تواجه نفكش مثلا أمزاني اللي قامش بالا فرقة هي بالا فرقة إلى هي زين لشكرين بشار أساس هنا تاقينوي هنا حتى طوبيوي هنا وهذا جد تشتين كوتشي يعني صفحة بيجين كوتشي ودل دورج بين رايش جارجة أشكال هو ويدكش يعني شعبه ناقص كل دراج شامكة يعني أزنابي يعني بلكي مثلا وصنعوا بيمانة كذا بيري تشتري وصار يعني بيمانة بشر تسليم مكاتنا اللي أمزاني في مواعيد دفع توش بدري بكش مواعيد فيلي شو بدري بكش بشتي كوش بدري بكش بشتي كوش بدري بكش مجبور ماش بدري بكش أو هذا سوريا ارتش سوريا آزاد هنجي كلمة من دستي مثلا سوريا حلب هنتاقين حلبين هذا دستي ومطارة الجيري لبنيا عفريني هنجي دستي ومطارة والحصة سوريا أساسا طول مارية بتشخص السيرة كسوريا نهار دستي دايش ده دستي كده يجي ده شواكل بشارة أساد بيبي أوي هزني أوي العنبر ويشار بكن نقص بالكوداج بتاعه وان çünkü eğer bir şey varsa dışarıda stratejiye muhaşaş bitirir. Eğer mesela hezin opozisyonu muhalefeti o artışa Suriye'ye azad Brasilya'ya roja rojin daş destekleyle dafazı Kürdan kabul bitirir. O Kürdanlar hep bitirir. Eğer Kürdan o heza artışa azad Suriye'ye habra destekleyle hem bir şey varsa şarbikuna rastlar bir şey varsa belki şeş mahar jit serkunlema ويبكى çünkü بيا daha جلت سنة بين لسات بيا راپور جات آمده كريم لأوروبا لإنجلترا لأمريكا جي أو نابند بسبب جاتنا من قبضات كريم حمية وقتو كرد دشاري سوريا دا لخالق لنقطة كساكي دانا كي كل ما يأخذ إنسان كي جان آلي ويالي بمسكنه اگر كردان مثلا دستبيكا بيشاري دا ما يأخذ دانا سر بشار أساد بشار أساد را لهمبال ارتش آزاد وان هزين جهادي شكل ناوي بشار أساد بسرقة أو سرقة سوري نبى سرقة نجي بلكي قالوا بأوي زوري بعض تفاضل اگر كرد بچونا آلي ارتش آزاد هزين جهاديين ودايشي والنصرة ووانا لقال وانا لهندر رجيم الشبكة هنجي شانسي البرشاد رجيم السبب يوميا تنام مثلا شيء حرب وشناب جاجي كرد ناوي دما ارتش آزاد بيملي چون كرد بيملي چون بشار أساد ناوي دما بشار أساد كي نقول أبو باست جاجي بو بشتا كردان رابو 2012 دا أو جيم بشار أساد جيبك شينه سيستم بناوي سيستم قانوني رجيم فقط قبقوا أودر آباد كريم مقابل پندگه و پیده دل دخواست کرد اوج روژا روژینوا اگر به هزین سوریه در را هر بکنه هزین قدر او مارتین در را هر بکنه از تخمین کم او به هزانی بکارنا همو آخر کردایا لسوریه بکنه من سروانیه خود من دسته خود و بدره بکارنا دولت اگه پیده وك مثلا دبين ريبرال بتشوف برايام ما تيجي بتشكي وي لانتاليتي هبت نهاشاشي قلبيجي او شيء
بهشاشی یعنی عالی دا هر کس با عالی خدا برسه دیشینه مخابل هر دو عالی رجبت بله هر نکره belki gelek civina ve gelek nemisalan tişte vaj derler peşberime hatta hani kesan gozun gama Suriye jwe de yakşaya Suriye jwe paya dera gotiye ki hezen din nekimra tişte musa tişte tişte musa den godum derki den godum le ha peymare yaji nevise yaji tişte kusa de felmi bawe rasmi destime da tini le tişte ku amzanın kurda hevne gama kurda hevne ki aga Suriye Suriye demek ki amcanı ki Suriye, nabara Suriye öteki de kaderi nehsit hazar yani nehsit kilometreyi nehsit o hatta 10 kilometre sınır nabara Suriye öteki de amcanı ki bu avay diloki ama mecelsel bir sınır ve je ne sais bien despetke hatta nite ve je kovani Afrin'i hatta sar Afrin'i da te cihayı kurmanç أو دسر حتى رشيد جدرية أخا كلها نظام بس ديس عن نظام كيكو رجيم سوريا صار 1966 دا جبوا يكون كرداش سر سينو دليل سياسة النشاط بندي كردان باجان كردان باراكين أو كاميرا ألمانجا أو كاميرا عربة ويدري جي وار بندي كردان جي عرب جوار إلو تل أبيض جيب وجرادين تر أبيض بتكون بناوي ويكودي جريسبي أو جيل مسانجرة بجوان دلورا بيش الناس دو شيء سوسيان جاري عربان با نفوس عربان مثلا كردان هي ده چیdir هي ده قابا كنت 2012 دا قانون إعلان كرين و آوای فیزیکی temel sağ kantoni ceziri Kobani ra ya Kobani ve Afrin'e buna ben onu da bağlayayım. Vakse gravince kanton hatırlayacak. İlan bu vakse gravince kanton hatırlayacak. Kerim bu çar doğru maji, çar Ali maji, Ali hesin bu düşmanı işi diyor Al-Nusra'yı bağlı gördüm hatta çar bu demek ki şuna belli bir işi yer ama işi Kobani'dir. Beguman de işi de Kobani'da aslında burada her mazın en büyük یکیتی جغرافی ده. یکیتی جغرافی کو اوی کجی آلیمانی. کردان اگر کو ترکی براستی جبرین ندا پیشمرده ندا سر ترکی را آقا ترکی را در باس نبوده هنگی استخدام بلکه حتی براش کو کوبانی کدو دستی دارشی چنگی چنگی سلاحشی آلی کاریش دی. ریا بینگی چه مولده جروجا روزی دکار کوشر دست پیکر مرده ایگو yani Kürdan debiya muhakkak emniyeti cepheye ay cizili var bekirna جويدري واللي خستنا و بسر كوباني مواطن فقط من شجرة بانش بيبين هذي واني كسمة سواني سياسي جي قلت من قوات مثلا سلاحي بهجاكي مثلا أمكان الشتاء وشاكي نهار الزيد رجنكم دراشا يويلا أمزان كوباني هات أصلا وقت ناب باجر نابان باجر يود دسي كوباني يعني كردا بمير خاصي وراسي ومدافكاري بالمزن آخاخو پاراستن و بشری داری شراجی دارم نمیشم بلکه جار یکم کرد بیراوری کنتوی یعنی ملی بیشترجی یا بیراوری کنتوی آخاخو وراتی خود پاریسن و لوکوبان یجی برپنان اقتصاد هات دانی که بس ستالین داره لوکن راسته من چند جیدی بود راستی جی بسر ستالین داره ستالین داره نکیه بسر ستالین داره çünkü emzaki Stalingrad'ı hezen Rusya'yı eğer başta bırakmayana ev Stalin yani piştiğin Stalin var bu ederi tabiri kupuşlar. Liye Kurdin Kurda ne bu? Mesela bu sinyorek nabaya da bu forte Kurdan sinyor kısmen Kudüs'e terör davetin pel manyatkin çun galadı parastı. Ev şeref hükümet carabeci Kurda Arap bir yuvaliye kenetvi ahı parastı. Bez rastı iyi komani desi Kurda da لی اگر کوبانی وقت روزا روزی دست میشیم با آوای فیزیکی به جزیره را نیدانیم شعالی جوریم با جزیره و شعالی جوریم با به افرینه و نیدانیم کوبانی هر گاب و دون ایریش داوه کوبانی به تا آوای میکاره و گرابه که نویدیم بسری تو همون خود پاریز چما چونکی تو درکه یا تناش تیگی بری
يقي بيتاها كسورجي مصابني وبرجعي وقت شكل فلا تاوي خلاصية وي رسبربونا وي بقينا لي دري كل شيء برا بكن دري كل ماركا كوبانية بجزيرة جزيرة أفينير بعدين حتى شو دري تاجي جسر كسرة وطاقة أم أو كباجر تركيا ألمانيا دوان دارا طبعا أوايا كيف بكيشن دريا سبي أجر كل بكار من بكيشن دريا سبي هنجي نتني كل سوريا حمو كل خلاص حمو كل خلاص يعني باشوجي خلاص باكوجي المستوى السياسي أوايا بالسياسة أو يكسانية سياسية بيجينا لأن لما سياسي بتواعي بكرة دري كل في حسابي فقط إيش بحسب الكرة خلات إيش حسب الكرة أنا حسب إيش إيش شو كوزن كان دركوا إيش يعني الداعش سنية على الجوار هم العراقي هم الجيل السوري منحل جاج بين سردو بقاسي الدولة كان سلمنا بين تيركن وخيبكن كوسا دولة من شون كندر نفترون هي نقابة كباجي وبيار زاني يعني أو نقدر سلم نفسنا لوما إيش تقوزن دولتك يخرج أوراق جبوي أوراقنا دولتك يخرج بترول لازمة آب لازمة آخ لازمة بترول آب وآخ يأخذ دكارة أو مجبورة بفرق مثلا أو كيا مالي مثلا هي أساسي جينا بياكو إيش كم بقو كم أنا جموية أساسي كم أو جالي جيرين بنسد كم أو يقصد كم بكرة كم مسؤول وادينا مسؤول كوبانية تبعينا الدنيا عفيني حتى عفيني وادر دراجة بكرة ده تجاسب أجد إيش يعني داعش تشتغل مسابقة برا كاس نبيجة يعني داعش تروريستيا داعش دراجة كذا إيش كان أو عربي سوني وين بعدو أو تشرح كشمال مشمال دافع حتى إدام شيكن فلان كاس بيبون كاس تشرح بي تشرح ما تشرح شو باراداي تجارب وادر درا بينتي حبيسات حبيبين هيدا بيجي باراداي أفرازات دوا بتشوفه بيه ويتكلم بارات كنا ببيع ويشاف من خص صاحبي بكن ودولة تقول كنيا إيش كنا كابو كن يشوف بيستود الدولة عربة دروجة كده يوان وقت دولة ناصر كن جبال وياكي نهار دروجات ما بين شدة تشتي دليل أبين تشتي بيني أو دروجات ما بين سوريا كمنو والعراق كمان دولة شوي بالشين دما كي كدري بكار زب بكار شورا بكره بك دولة الإدارة السياسية وبك سبب بمنبه أو الدنيا والناس بك حسب تاني أو حسب يعني كل شيء في حساب الهاب بزاف حسب سربي كي حسب الإشي بيجي دا شيء أو هل الإشي دا شيء هيزر كأخوت هي دولتين وعربان دستمتكن سعودية دولتين وأم زمان يعني كيف بشتوان يعني الدنيا عالم شيء صار جبال وياكي حسب قانون صحيح كل إيرو لهمبر به تهیتا لهمبر به گپا ایش تشتی بود ویلکن چیه چاره چیه چاره براستی تعالیه کردا نباشو نباکو نباجد آلیه کردا بسری هون قرار لهمبر تهیتا و مزید بسرنه مدید چونکی مثلا ایشی چکین دولت که مزید دستی بکنه یعنی چکین دولت سوریه نیوی آمی دستی آمدن چکین دولت عراقی بزانين دالكي بلدان دستيوان يعني تبي مثلا اوبراسيون موصول تاجي حسب السياسه تاعي في كرديان باش بزاف ابتكر بزانين جوانا اشتري ايرو مثلا العراقي جبال كرد ندولتين هر رو روزنامه دا تي باسكرن تي خالكرن كي كرد آلیکاریا چک آلیکاریا چکیش کردستان باش کرده نوزن مثلا سوریا بری در نیویورک تایمز دا گوتر باقیش زده که همو چکی همو سلاحی که عراقی جسدا نوتی وی بالا دادی نست بس بالا دست دادی نست جسدا دهی وی چک کردستان جسدا دهی سلاحی بود چن عراقی که دستی کرده اوجی به دستور اریگنا دولت عراقیه جبرویه که صدا نوت شر آها کردات قومه پیشمرگه حتی انا 1000 پیشمرگه آها کشتن 4000 پیشمرگه برین دارمون 11000 زیاده کردین زیادن کشتن 10000 زیاده در ایده شدید دستی داشت به هر کس ما نقد میشود جبرویه که کرد دبی چه دیگن چه سابقن دیدم که نزدیک تا آوایی که دقیقاً نام نتویل و بیناس کرد دولت حتی که دولت اگر کردا لحریمی آوان نبه تیکس نکار آلیکاری جیب کرده حتی که دولت اگر کردا چه نبه همو آلیکاری بوره وی بادا دسته نسی اوی
كل أوسا برتشيبوني بمعاش ندايني وان بتشوف كإيش يبشين سوان وان نشار بابا كرد بون دولة كرد به سينوري كردا وعربا إيو 1005 kilometre آخر Kürdistan'a başlayıp her ayı başı değişti, değişti. Serpaşın ilaçlıdır وان باوری پیرانی نکرد روزا کو ببین اوی درواز اوی هر جنت حقی به حولی بند آوانه به والا جنت کوسا کو مرجع باور که مرجع ناقص ساعت کشی بدنی سکنه هر کسی یعنی کوزا هر به جنت ببین باوری خودیون با ابسر کرده تقینه جشارالی دنیای جهاد بودن که پروسیه یعنی کتبو جهاد تدکاری هزار کداشی بید قبل چی جکردستان آباد چوجی ام زمان بسدام خور کنه دیگری وامونه تبیه çünkü bir cihan, Çin'e sana bir İslam yapacak. Mukabele baskıya veya sosyolojik bir yapı. Jmeruye ki Kürt muhakkak dedim Kürt'in başur demek ki nezik da devlet, benim devlet. Bu uğraşa dedim yani. Kürt'in rojava, ya rojava, Kürt'in rojava bir sistema kantoni bir ciro o kantoni bir kare hamak. Eğer ev van kantoni ha nekne o navendek امروزین اداره اقتصادی سیاسی ناوندی آمده هیچ یک ناوندی، اوردی یک ناوندی، امروزین پروردی یک نتوی، چی میشه نکی؟ اول کانتونین قادر داین، اوی هر گرام آرمانجا ایشی ایشی ایرو ایشی جناب رامه سبب شار حساب میگیریش. سبب شار حساب نبود آتشا سوریه آزاد از سوریه و سوریه سبب اوجد بهش او دانه که روزه که همونا کدا همونا که çünkü Ankara yine gavak muhalefetun le İskenderiye, Mısır'ı de hamu cibina da tavayla basıp paketi takıldı. Loma direkt Kürtçi hesabı yapabiliyor. Kürt mesela Kürt'e kadar Kürt'e bir şey destin kesin minnu destin. Barası mesela Kürt'e zanı çiğe kesin Kürt'e destek Kürt'e. Ciddi destek Kürt'e ziyade tek seneye. İşi de kalıcıya işi de çok işi de Kürt bilinmek. Çünkü işi de hem hemen demeyla hem erişi peşmerdedir hem erişi beğenir. Erişi hamu kudadır. Erişi kudan istidir. Yani işi de mesajı payamak da kuda ez bitti ama yamuna kuda kabuna. Ve embejin sara nesedun şestu siyanda Suriye komandanı ki hasaki nimize ki kudan emisi de dozda madde ya dozda falan direkt kadro çavaş kuda. Kalasının Kürt ve cevabı kanser ki لاش حرامانه چاو و کانسر لاش خصم داره که خصم بو دلیل کریم نه بوده را که بکوره و باشه کردی و ساکنه به گرم کرده بیا و سر به باشه یعنی نتوان پرستی نجات پرستی عرب باشه مقابل تجمعاتی باشه و ساکوره کی کو yani hamura kurda nasıl hakiye yani Kürt disünere ha gavakubun devlet eğer bu perusta çabuk İsrail dinafera fu Almanya'da sinora ki gebreki mazlum sasure ki çeke jbuit bu erişin daişi u hezin vater u yüzün sekladın bir kulji hesabı müsabık. Var hesabı ha bikin az tamam. Enfozun yani ne yapıyoruz bu sene bugün? Son mesela eğer örseğin var mı? Böyle sen fırsat İki başvuru Kürdistan Rojava kantona ilan kırın. Van kantona bu tabi Kürdistan'a başvuru evi bebeniyek yani çarda fakirın. Yani bu bir bavariya mı? Kesin Kürdistan var mesela hamu kabat ki ne şu bu coğrafya ahke siyasi bir kar ve buna başvuru tabi bir kar ve destek bu lojistik yani. Hamu siyaset nasıl dünya bizim ki Roj Ava eğer bu başvuru Kürdistan'a destek eken lojistik biz nasıl karşılayacağız? Nasıl yapacağız? Çünkü ne bir şey deriyor işte. Kanton ciroke, kanton uzak şey, ise ne bir şey olur o böyle sen kantona. Kanton jbotuna kanton jlatinite. Harimeke mesela o bajara ki yek ciyeti, harimeke idariye çok da ki dibin serveriye ciyeti yatavat ki zani. Ekak serveri çay, serveri navadeli raketine. Hem ben size mesela işi Irak'ı devlet avakir. Ama kantonun payedilmen kantonun işi, devletin işi. Ben işte dedim. Loma yani bir meşruiyet da avakirin devlet serfa işi bu Kürd Suriye'ye. Kürd Suriye İro sana devlet serfa İran ki
و آرا بکش نبیشه از دولت دنیای دا تکس اوی نبیشه واجمه دولتی حقیقا چون دوی داری بارای سیاسی هست ایریشه که تروری هست وحشه که پولیتی هست کرد گره جوی فرسند سیاسی قوانین سروان بکارنجی استفاده کنه اگر کرد مارا قانونچیه yani mala khora belki çam parça ev her parça çok jicman var ve hedefek yani şüpheli ki yekitiye lazım ne tane kanun dreyi bebiniyet bu idare ke nabadi avak ki muhakkak dreyi başvuru Kurdistan raji yekitiye gibi çünkü eğer başvuru Kurdistan raji yekitiye var hem ya işi de o heste kolanet yani dedi ayıklar yüzleri vata ev sosyal ev felaket ne datse لما محقق دمي يكتيا خانتونا چهره باوای فیزیکی و دو بندانی و باشوی کردستان راشی بین سر خاندن بندانی مثلا اول کارن سبه اداره کی روساتی نوالی چیکن دمکی قدر چند ماه روسا کو اداره کن پیش رو جنب بریادا ام کردستان را رو نمیده ام کانتونا باشوی نه کانتون یعنی کانتونا işi de ne بدون کانتونا کردستان باشو و چاوی بو yani eğer kantona kadar روساتی بدون کانتون نه yani şu belki mesela kantonu da baktım tiştek kulüplüğüyle ektiklerim. Önce mesela bu kantonundaki sisteme vilayeti ve ki eyaleti sistemeki idari münafıkıyı. Veca tamam kanton hemen başı. Biraz sevmem biraz sil kantonun mehle. Leyli verat li cihani çıkas kanton hemen Serivan devlet ekiriz. Dedim Sivana devlet ekiler o kantona vardı. Yani وقتی که سیستم کانتون پارازیت میگه وان هوارا وقتی که دپیوی امروز باشه وقتی که دیویژن ایسوشته کانتون نگرک باشه işte Fransa'ya hemune bu negerek devletten hani دیویژن gerek باشه tamam وقتی که ایسوشته he devlet ki serbuha bina ve İsviçre kanton lijer var ahir امروز نام kursan hoca ve se kanton alba giriyor gerek hoş ev kanton gireday kişan velatine versitine. Yani bir konu projeksi yani kat kalavı naykır. Ve ki evke demokratik cumhuriyete caran. Ev kişan cumhuriyete nizam. Ev kişan kanton kişan greda kişan devleti versitine. Lema nakwa rast kantoncu ve ku sistemeki baş ve eğer ku servi devletteki servi o her ustaya kiya ahir. Mesela kantonlara çarçıyor. Benim sürekli devlette kurda şey bu. Yani Kürt denmeyin yani bizim demelki yani mesela zazaki zarar etmeyen dereki Kur'an yavan yani. Em ki uzazaki em ne Kemalist'in em ne İttihat Paris'in İttihatçı'ne bu em kozun zamanı bu bol bir zazaki zarar etmeyen bir başarılar ve deri vak zamanı ve hama resmi evki bu zazaki ve dereki sorunu ve yani açsına var ve mazındı. İşte bu sabitler var. Mesela 5. Cuma takmaya alemiye dersin. Bırak mesele dini de sarf konu. Bırak kantona var evde. Mesela dini ev çok fazla koydular. Ne olacak? Mesela kulli isidi dine kimane ve sev yani peş. Jbuy ve dini arasında ve devlemendi tezkari yani idare çava bir şey ben idari şey var kanton düşün. Fakat bence belli ne devlet meda devlet şey ne? Pardon, Türkçe konuşacağım, kusura bakmayın. Fakat bu kanton meselesi biraz Suriye'deki durum, dünya devletlerinin hiçbirisinin anlayamayacağı kadar hızlı bir değişkenlik göstermesinden dolayı belki de şu anda biz bu neden devlet değil, işte neden kanton diye soruyoruz. Sanırım kanton meselesinin başlaması henüz Suriye'de Beşar Esad'la dünya devletlerinin bir anlaşmaya varamamasıyla ilgili bir şeydi. Yani Suriye'de henüz bir sistem rejim tespit edilmediği bir anda başladı. Eğer Kürtler bir devlet ilan etselerdi Rojava'da sanırım Beşar Esad'ı karşılarına alacaklardı ve başka güçlerin karşılarına alacaklardı. Yani orada devlet değil de daha çok bir özel kendini korumaya alan, dünya devletlerinin oradaki hesaplaşmasının dışında kalmayı arzu eden ve bu hesaplaşma bittikten sonra kendi adlarına bir şey söylemek isteyen bir zihniyetle davrandılar. Ama
Mesela siz diyorsunuz ki IŞİD oluştu Suriye'de. Amerika, CIA ve dünya istihbarat teşkilatlarının bu kadar her şeyi avuçlarının içinde tuttukları bir dünyada nasıl olup da El-Kaide'nin, El-Nusra'nın IŞİD gibi bir terörist örgütün dedikleri şekliyle ortaya çıkacağını ve çıkmakta olduğunu, onlara para akıttıklarını birkaç sene içerisinde nasıl oldu da göremediler? Nasıl bu kadar büyük bir sorun haline geldi? Yani Suriye meselesi o kadar da anlaşılır bir mesele değil şu anda. Veya bizden bir takım bilgiler saklanıyor. Devletler şu anda dünya çapında kendi aralarında bir hesaplaşma yapıyorlar. Henüz bu kamuoyu tarafından çok anlaşılmış bir şey değil. از وجودی سابق اتفاقی بود. Evet. طبعا نام ترکیه بنابرای طبیعتی هزین شکل دا نخوشن می‌آمد. یا جو هم برسی ایشیجی آمریکا بود. یا راست آمریکا بیگونه نیه. آمریکا دنیای چوب و ما های جدیدیه. هر یک بیشتر آمریکا ایش آواد دایش آواد نیه. او باز میگوش او کافاتی آمریکا شکلی کنه. میشه yani میشه yani tabii fikra bu tezih bu bombayı bu agredim her kurda bu kuşun cihat bu marujiyeti bir herhalde Amerika'da da mı? Yani işte bu sakit ne ki? Mesela Amerika eğer Amerika'na bütün zan mesela Amerika çiğe Amerika çıda şaşya Amerika çıkıyor hesabı Amerika çıkıyor. Amerika dedim aşağı sarda bir Sovyetler düzenliyor şerek mi? Ve bu Sovyetler sana nerset ve haftin nahata Afganistan'da belki Amerika ve çakı hezin İslami bir proje ev tekilbejin yeşil kuşak. Kemer keskin bejin. Ev parast. Rastı. El-Kaide için parast. Lekişti bu sistema Sovyeti eleşi hezin cihadi ve El-Kaide Sovyeti Rusya elbette bunu düşünüyor Amerika. Yani henek bejin ki bu Amerika mesela yazdığı Eylül 2001'da imzanı kiyo El-Kaide New York'e kuleyin vani mazını cihuya bunu ani koy. Eğer bunu için çapın tekabül versin, evci cihuyan bine, evci Amerika bukine. Tabii ki çoğu Amerika o 3005 insanı kuştu, ev her kule ani koy, mala kukarakter ve çapı buş tersana lerdene ma bir terörist var ki bunu hava. Tabii ki Amerika çoğu absakır, edin şu ki tekili müdahale Afganistan. والله أمريكا شويكو مداخلة أفغانستان إنك نحاجنا كمرة بخوشي كده وكيل وجيجي بس أنا هرب شيء بتجاوب شاكش هو هذا هجومونيكا الدنيا بيشتشاري بيشتي سوريا يجي كل شيء هو ثاني أساسي أو هو يعني هذا أساسي هجومونيكا وتقارب براحتي بتشيل كل اللي بيستنى ويمسنا بتكتش تشتغل وأنا براستي بيا هو توري كومبلي استجارة كده بينا هم مثلا إيش يدري مثلا إيش يدري إيش يدري Amerika'nın diğer cahil nevisi. Eğer Amerika rejim ve Suriye rejimete İslami yanjı Bişar Esad iki canı tercih ki ve set canı Bişar Esad ne rejimete İslami. Biliyorum mesela Amerika onların reis Mısır evi bahara Araplara destek eden rejimin demokratik ve rejimin demokratik var. Hatta İslami Mısır'ı أخوان المسلمين مرسلش أمريكا وبارستان. لبيشتي دمك أمريكا ديكو هزين إسلامي براس تام سيمورة كتانان زاني يعني جوا كل سنة نبي إسلامي تراجمة السياسي دني همان تشيشنستاني لأفغانستاني لجيبن شوابات دنيا مبتوخة. أمريكا ديكو كار ويسات تشي أو إسلامية توجو حشكو فوندامنتاليسية رجيم مصر ويدري وابشة تشاجم بس لوش بيشتشان. سيسي يعني أمريكا قوانين أمريكا كانت دكتاتورة في باريس. لرجيم رجيم القاعدة لا باريس. يا إيش ليش لا باريس؟ أو شيء حسابه هو يسويه واحد. يعني كرد مثلا كانتونا هلبت تبريكي كرد ناقوز ما كسر الشركة. بدي حسابه بكين. يعني شو درست ترى بيجي از كون كشوت ولا لها كسر الشركة. فقط بريا كرد ایران کانتونی بکن بیام دبیه یکی آخری وانی آخا خوب بکنایه برای آخا خوب کنایه بود اوتونومیه بود هایی ما اوتونومیه نه نه کانتون نه کانتون بلرن
الجزيرة قانون الجزيرة ويز نواش ده سال 3 سال دست كردات فروتي حساب زماني عربي سلوكي قانون جزيرة عربية يعني سلوكي عشيرة عربية شمال عشيرة جوي عشيرة 6,000 نفوس عرب غطية الجزيرة جوابية دل إيريشين دايشين أما بيكي مسؤول برزان يجوبو غابا كل إشي تي عربي نوي عربي إشي دارات من يقول كردات دبي كرد جملاتي عربا نكي أما آخر وجي بباريس يعني بار حساب الفاجي أقل كل نظام بار حساب بكن والله يسبي عربي جزيرة يجي قارب بالدايش راب إشي دارات كل أمريكي إشي بتاعه إيش كردات تطالب شيء شما يعني مثلا سريت الصلاة الويري بالورد يا زمان كردي شما بيكناين شما يعني بيجين وي أو ناقن يعني تشتكي يعني كردي كردستاني أو ناقن ما تشتكي بين نواخذ بيجين يعني كرد جي شواك الدولة مثلا عرب حسب يقول كن يو فلسطيني كان مليون الدولة يتقسم وحتى دولتهم شيء هذا يعني بيجي يعني 80 مليون كل شيء بحسب يوم هذا شيء مليون يقول هدفنا ويا دولة بني تنبه ده أنواع وجناب ربنا ويعصم البلوي أبدا شيء كان يروينا الدنيا إذا يقول بيجي يشتغل دولة وروس دولة باتفاق شروط جوي روس دولة جوي ألمانيا جوي فرنسا جوي إنجلترا قديش سيون نوام كبشين درب زمان درس سرماليا زمان نوام كبشين يعني يورو سيون الأمريكي ألمانيا وفرنسا إذا يجي شيء كذي كده أما تاني يورو ألمانيا كبيبي ويا ألمانيا ويا فرنسا كاس دوزات تشتكينا بيه كده وسيا هاي كاس دوزات آخر كردات كده شو مسألة يو شرط مسألة آخر كردات يعني كرد بان حسابها باش بكن و بوان حسابها قام باش نكن أو يقال سياستك باش في چونكي خاطرها تولكيك بك مثلا سر كردايا فرسندا ضوئية بي فرسندا يجي كرد جي إسماعيل كريم كده جينا كرم إيدي تشاو تشاي كرد بسريبا تشاو تشاي أم أول تجربة بس كلام أو بشيء تبغى أزاديك دولة مش كردار جديد أو طعم دجيو خده يعني مطلق الدولات السنة بي تو دولتي ديني قارن باوا كيفاني سكيليا أولي كايا بنيتكي بينها بچند روزا لندن جبينك تشبو سر مخالفة سوري دعوتيج مشهور نشاندن أو كار بسريع وكذا أو نقص الحساب أو أمريكا أمي بيجي زيادة باشور دستي دكيج يعني فارز رو قوي نزيك إسرائيل شوط بازم كده دنجاك شبو منفعته هر دايم مش كل كرداش راه هم اللي يقاس يجي أب باشور ب براكرنا تنكرنا صدام فدراسيون يجي هات شكل قوة تمام تبديل دنجيجي باون نكرن بريز بارزان يجي رأسيون درس هم بينهم مثلا حتى الإسكار كيجي مثل وأنا أمريكا يخانة الكردات كجري كل النبنا تلافي بوحكي أو مثلا أبدا بريوفا قلت إشتا جبر كل الدولة الإنجليزية بناخذ أن إشتا عراق عربي عراقي يعني عراقي وقتك أن دعوت بكن أن وصار الإشكية نتبي أن إحلال لكن أن نكار يعني رسمية في جنبك فدرسونا أبدا برجعوا يقال إلى هذا النتيجة مشكلة ببركوردا gerçekten rahatsız. Kürdistan mutlaka azat bak devleti rahat karşı silah hacı her türlü tekliği halden orada evliya. İşte kul belvete girtin anha belve mesela gelin kutte girtin az önce öyle fehim suali kanton meselesi yek bakına kantona yek do ev daima siyasi kurt günah tevde menna ve gelek kedayıcı şehit cildana mesela tabi davet edersin naci motora kurt evci ama naci sırke ve huyane ve bejin şengal na hakırda beraber bebinedan edi beje gerek azadi için de gerek kergük na hakırda ya yekedi be kırsan bari çöp kutusu ligol ve siyaset ligol mi تمشان دنيا قال لي كمان قال لي تهلكني دمارة كردا قانزلك شيء أحلي أنجلا بروبلما بردخا إيفا أبينا كانتونا جي زلك لكن بيجن يا أمريكا ما جبوتشات يا شدفان بوتشوا ماي به هات يعني شوا ماي به خيال
çava yani işi çava ki Amerika nahiyla işi falan veya Amerika devleti emperyalistaya gerek emperyalistlara şerbe günü cibina berkurda bir koşuya kurda bir de havala disa terde bir de gut ki وقتا کو قانون کبا gerek devlet giridaniya yani devlet bir girida lugor mu siyaseti kitle kirin ev devlet ava kirin sırf da henka misaki milli ava kirin jibu misaki milli ava bikin bu nevroza sözdaji de ani zaman döndürü ve de bu kantona zaman durmi ditiri mesaj edildin misaki milli o politika gemali döndürü ve de nahiz demişler siyasetana parti Mahmud ve aile karubarı ulus devlet ciberatına ve beranızdan çeşitine ve hamu gotuna kantona heştina kantona bazara misaki milli de beşart diyemez diyeceğim yani az olur diyeceğim yani binamına acaba bir de rastı keyfine asfazı ne söyleyeyim yani tabii Asi Van'da davihen yani kesin bu serlame kurda siyaset etken esasen bedelin mazinci kişanlar hapsada cumhuriyet mesela hatta işte cami vazda sahip hapseda var. Bir yanın çen ahattının besut kirin sen mesela Kerkük'ü sen mesela devlet buna kurda Kerkük kadine gravi karşım ne aha kurda aha ayarlayıcı, Türkmen ayarlayıcı, aha herkesici ama devlet ne yapıyorsun? Devlet ne yapıyor yani şu kadar devlet ne yapıyor? Bana fikir işte arada yani. Binaen, eğer devletle kurda hadiye Hatip Dicle ne fazla sağ hapsedarma kesinlikle bu Hatip Dicle saat ekip müncamike. Parlamenter ekip kurda yapıyor 80,000 insan raya kurdan yapıyor ki fazla saat zindan bir devlet daha için ama çünkü devletle kurda tanıyor. Eğer Kırgızistan'a başı devlet diye kesin ersenin Hatip Dicle nedir? Mesela bir sana sebep diyeceğim. Yani İran harulu kurda davranır ki. Harulu kurda davranır. روشی و بیستی ایرانی حتی ایرو ترکمن یا ترک اقتدار کلیه کشتیه ناکه هم درشتی من آمد نظر کار بیاد بشیم مثلا ایرانی چوانه یهودی نفوسک یهودی نفوسک چون ایران هر روز سرک دولت ایران درکت درجه که امی اسرائیل جنابه رام جباب ایرانی زده بود جهود یکی دارد دکاره برای روشی یکی جهود دارد اما این جهودی سویدان چون روشی 15 کودت دارد اینه چون دولت کودت الدولة داويتنا هذا بكسر بخوي دولة سيبور ملتك يعني إيرو رؤية الدنيا دولة أنا تويش دولتي alternatifة دولتي كسبت تيرونا كاس يعني مثلا ما يمي سياسة يابانية از دولتي تصرف أوائل دولتي تصرف يعني از بروفيسور بيكاري معي يعني جويز يمكن تشكي شو دولتي تنه جي دولة Hatta kalmış ya o bir devlet daha diktatörü, otoriter, zilmiyet kendisi. Devlet demokratik. Disa devleti. Devlet embeşi sosyalist. Disa devleti. Devlet embeşi civaka sosyalist, sosyal devlet. Disa devleti. Jiber böyle ki Kürt, eğer bu hedef var, Kürtaya devlet bunu itene. Ha Türkiye'de imkanı Kürt'e, şefin Kürt'e, Kürt'ü Kürt'e hukuka ve Kürt'e sistemde federali ve otonomi ve Kürt'ü Türkiye'nin tıkanmadığı bir şey. Fakat Cumhuriyet Kürt'ün Suriye ve Kürt'ün Irak'ın halası rızgari devletinde eğer Kürt yani devlet Kürt'e Suriye ardı hemen kasım nisketi beji Kürt'e bu tüneme Kürt'e yani devletin işte kusatiye yani Binaen tezahürat yapıyor Malta gelecekte devlet Kürt'e devlet nüfusu çünkü devletin nüfusu olan bir şey yani mesela nüfusu var çarşaf بالسلام كاس صد كاس الدولة جرامي بشوك على الدولة عندنا تمني كويدا تين تمسك لكل 50 مليون شهر مالطا وأمريكا شاركين مالطا ذكر أمريكا البيش الدولة كان نوعنا كويدا محكوم بك وجه تضمن تحبسنا عليه بسنا أما بيجي كي توقع كودا جبنا كل مكان تشترك يعني كي تشوف كودا بيجي تشكل كل بكنتنا لا çünkü حقوق جبوي كساجي بني مثلا تجيب ya yani yinku yeksan denginden çıkıyor var işte devlet bir hukukuyla devlet bir hukukta çünkü pasaport yani şöyle böyle ki devlet yani devlet mesela bunun اگر devlet hemen uygun değiştirmeye koyarsa uygun değişik millattaki uygun koyarsa o devlet gene
Yani Kürt, Arap'ın, Türk'ün, Fars'ın, Acem'in, yani yüzeyde çıktı yani. Eğer Kürt belki uzun kelem arkadaşlar bunu ben yani. Le yani bir kas o ciroka uz devlet var bu ne ya var bir ki devlet var. Ki devlet bu kadar yani beş. Ki can çapkırı da bu devlet afşan da ki can çapkırı Arap bu devlet afşan da. Herkes o da devlet hukuk ki devlet o diktatör da o devlet da demokratik var. Yüzeyde çıktı. Kesin de yani devlet. Ama işte fikirler devlet şuna böyle bu bana ait işte bu. Bana da yani ilmi siyaset de bana ait peykenine yani bana ne kadar bana yani ciddi bir. Peki evget buldum. Ben nomens land he. No states land dinayda tune. Yani ciku ahekim nişan budun kulur deslatariya devlet ekli tune. Yani ciku bir devlet he ben tune. Çünkü belki de hibe he Marsilya'da dünya tune. Tabii kur meydanına da dar kuşlar. Yani problem kurda var. Konferans ekmedleri içiyor bu. Ne hemşehri bulunduğunda bir konferansda Alvaro de Soto akıftırdı. Pırs, Dura pırskır. Bu Brez de Soto. Nüfusu ye Kıbrıs Türkiye Türk'a 100,000 burada açıyor. Suzan'ı Kıbrıs. Düşü 6,000 Türkiye'ye var. Ona da bejin federasyon teramanakı, konfederasyon teramanakı. Hem devlet khas, devletek sarıkala devlet lazım. Düşük 50,000 nüfus evan, khasi Diyarbakır'ı Bağlar semti nüfusu daha ziyade. Tamam. Kul orada navbera Türk'ü eva ve tekili çekir. Nezikisi hasi sal şer devam edelim Kürdistan'a bağkurlar. Gerek 3,000 binsit gund bağkır, 17,000 kesat koştur gerek şerek kreş neşa. Kumçuma rolan ko devran ve çuma braci ne gerti. Nefişte ki sualek ko go Kürt katışna hazır. Kumçuma bir. Yani eğer tu serfebun nefazı, tu azadi nefazı, herkes doğlanır. Tabii ev diroka medeci heye. Te Şerif Hüseyin gos. Şerif Hüseyin dema Şerif Hüseyin, Şeyh Mahmud Berzenci heye. Şeyh Mahmud Berzenci ve deme dibece ez gireday Osmaniye'ne, ez gireday İslamiye'ne, ez gireday Halife'ne. Em buraya koy Türkara em yekiki şey bakın. Müsaade edin. Şerif Hüseyin ki asıl Müslüman Malbata Hazreti Muhammed'e Şerif Hüseyin Emiri Mekke'ye demeyi Şeyh Hüseyin tekili bir şeydeki diplomat İngilizlere yekbav se kur, dukur se devlet çelikı. Ku dıbık krali Suudi Gorevi Abdullah dıbık krali Ürdün'ü Faysal dıbık krali Irak'ı. Yek bav, dukur, se devlet. Sevik yemeçliki deste kulletli kıldı, nar deste İngiliz'den. Çünkü haram. Yani diroka kurda da problem. Yani problem kurda da. Naha fırsat carekte nay. Fırsat carekte nay. Bunun alvar desuta fırsatı sahip bu. Bu naha Roşalat Navînda hembere Daiş'e Kürt şerdi. Koalisyoncu Ali Kurdan. Ali'nin de Türkiye, Katar, Suudi yani. Şerk Ediya. Çava mesela Daesh olarak Erdek Avakır. Kürtçi kare, Derusa Gort. Kürtçi kare Erdek Avakır. Kes ne kare bileceği Türkçe mağdur. Çünkü zaten şerh. Ve navi şeridatı çünkü aliyete da kar dinle. Eğer tu ne ki problem tu ne tu ve ne ki. Bu masayda C kurdajı hebe kadden yapınakır. Tabi Kürt eğer bebejin en devlet ne yapazın? Bebejin onu bugün kule Araba, Türk'e ve Fars'a.
من خواستم در حق سرخابونی راست تشکی بجم دولت کردن باشور گلو نارتنه یعنی در باز نمونه که جوی مرجع دی سرخابونی اعلام بکن yani tacak referandum yani işte gitme bu hero dünyayı yani devletin bizim Amerika'yı Avrupa'yı yine evlabne devlet de evkarın artı şekil her mezun cihan ya da rojat anezi kunabin da dici hezeki veri veki hof daişe ev hero kadı parizm halatı kadı parizm o dünyayı da bece emdendar kırdanın yani dünyayı da diplomasiye kuatçı bir ve merceden ne kani gel o serfabına kabı Paris'i ev belki ji bona Rojava'yı Kürdistan'ı ji bebe minak o millet de Kürt beri kabı devi deri ya dünya ev kesin ki Kürdistan'ı da Kürdistan'ı da ji boy kantonan bejim de tekoşun ya ji stratejik vazdım berfe çımalı Türkiye'nin adım berfe Esenyurt sedi de hafte az bejim evkin Kürdün Haymana, Cihan Beyli, Polatlı, Kulu, o ezbeşim ev cihana geçtik. Seyde hafte Kürdün. Kesip bonaman da becer. Yani Artvin'e Şamsat, Gürcine, hemşini sedi hafte Ermenine. Ermenine belki buna Müslüman diye haradı becin hem hemşinine. Yani cihane bu cida madem ki milletten Kürd Pariz'in. Şuma evcek ev mezun buna yani ev nüfus havan zidetere loğan cihan na Pariz'un Kürdistan edip Pariz'in. Ya düdyanji zanın ku sali 2005'an da Amerika'yı dünyayı tesira Araban tıştık abad berkurdan. O her vilayet beraber ve eyaletek anji ve kantonek. Le Kürdi başur serhadanı kotun emyak abunla kumarat ekhaji limen nakın. Yani iro çıma Kürt beyni de dengi kadar nakhin hema vasıkinde ser milli çem revşen bir an maya ku dve valatime parçanabil valatime kantoni be Suriye var ne giradan yani jibi bakı taze kantoni be Türkiye'ye bay ne giradan ha temsil bakın dünyayı bla be devlet bilmi devleti de dixazın bibin federasyon dixazın bibin kanton dixazın bibin eyalet dixazın çı bibin bla bibin dikanın hem servi bafin ama fimeye Mafeme Kürdan'a, Mafe Kürdistan yani. Yani o çımalı Türkiye kantonlarına Pariz'in Kürdistan'a edip Pariz. Türkiye'ci cizire tağaki doğru çünkü cizire belediye çok destekliyor da ya daha tayyibiyim ya Araban, kanton Araban. Bakalım tabii yani mesele siyasiye yani Rumzan'ın yani ezgah uzun sayı mesela kantona yetiştirdi. Şimdi Jibu'yu başvur az tahmin diken Mesut Barzani روجا آخا کردستانی توایی شنگالی او آخا کنها قسمت آخا کردا هم قرچک هم پرچی آخا کردا دسته دایشی داره. سلام نوت یوی نه نکرد دسته کردا نوت حتی نوت بین سلام پنجوی هیچی آخا کردا دسته کردا داره. روجا کو تحمل توایی آخا کردا کرد دسته کردا از باور مسعود برزانی و بیچاره درید نسکنه. تو کو میلیون درید نسکنه بیشتر اونی ایران بکن. Çünkü meşruiyeta ilan kırına sarfabuni yani ilan kırına devlet Kürdi beriya erişa işi de dünyaya o bahseden edildi. Pişti bu işi de daişi erişi Kürdarken yani tamam dünyayı mafi Kürdar'ı ava kırına devleti sempatiye kıracak. Meşruiyeta devlet bu hizide dikkadan abone devlet azide bu. Lo başperuye ki ez demin Mesut Barzani pişti bu tavaya alıp Kürt'e sarfabuni ilan bike. Eğer sarfabuni ilan ne kadar kara verecek ve federasyonu kabul naklen ve Irak'a konfederasyon. Konfederasyon umzanın şeyi. Yani sey devleti yaşlı devletinci dıparsa ağabey siyasi yaşlı leşkeri de Pak'taki kaynaklara payman çekin. Tavayı ağa herkesi, orduya herkesi, melki herkesi, hemen herkesi hepsi on şeyi. Ten imza binav yani konfederasyon. Yan konfederasyon eğer o Avrupa Kürtiyü zor destiya hezin avnatavi ve Amerika illa buna koza ve konfederasyonu kadar isabet zedalık darba konfederasyonu yani piştaşon Irak yani xwedî giriye ku Irak
آنکا و کرد نبوزن جیش خو عراق نبرچه یعنی ای بسی برچه چونکی سونی و شیعین عراقی لدنیای هم خوینا ها درجه کو بهارات کی دجمناتی کوزا نابر امان ده های کس نزانه یعنی مثلا بیا بودن های زنه از به شیعین عراقی راجی لبادات بیمیم به سونی راجی بیمیم دجمنی کو که هردون از جنزه و هردون کوچین تیران او ساکینه جواب که خودت به که داری کاری دایر کنه اول کار من دولت که بن بان دولت دبی بشی یادن سونی شیعه زمان شیعه زمان چی مثلا شیعه آن دولتمندی عراقی آقا جیب پترول عراقی دستی کرداو شیعه دستی سونی را تشتکنه لو ما دایشو سایه کرد که یعنی اگر دستی وضع جدارك پترول هدیا شو بریا کردان ها سونی دولت زو ایران کرد شو که نجی يعني دایشی ایران کرد هو دست بگه داری که کنه بیامن مثلا سرقامونه ایرو ایدی دبی نه برنگی خستن دنیای مشروعیت کرده پر در کتیه پیش هر از حرمت جیران شانده از باور مثلا دولت ژاپن یا که کردان از میگه بسیار وقتی دیگه و روزه سیاست مدار کردستان باشد بیانات داو الگو بیانات داوی نهایی رو بجد ده دولت حاضرین کرد تاملی يعني كردان برأسن أمريكا بدي نمبر دامينة شيء أمريكا مقابل يعني مثلا لجبويرو يعني أجر تركيا وإيران يعيش كردستان لكن إيران كلنا دولتي أصلاً مثل بيشتنيه بإيش دايش يرى أن تشتكي ينبون يعني أمريكا من اللي رحنا تقولون خدي مشابه يعني محتاج أمريكا لا لتشتكي أمريكا هي الدنيا يك أمريكا نهاية كردستان باشو بكرة دست عربا يعني دست تركيا يعني دست فارس أو نهيدا هم بيجي زمان شيء يعني بيجي يعني بإيش ده ما بيجي أمريكا بقول عليه خطأ من الصورة نقول كردستان أو باشه قالوا أمريكا نهيدا تركيا وإيران بكرة كردستان هنجي أصلاً نقول يعني بيقول محقق سوا وبنا إيران بكين شيء وقت مجو آلكاري هم كاره تشين كردستان سلاح ده أمريكا سلاح دشينه آلمانيا دشينه فرانسا دشینه ترکچن دولت آنابندی عراقی جسدان دهیوی ناجا دسته کرده دادن دسته اولی عراقی اولی که پوچه او سلاحش ترکچن کم دسته دایشی و دایشی دیوانی ایشی کردستانی داشت بل ویه که ایرو یعنی بقاسی مسقاره که لجی جنگ بجی اگر آقا که کرده مثلا پرچک آقا کرده دولت همه روشا کرده به توایی وی بگویانه وی سپیشیا کرده برده حکی وی کینگی وی دولت بنا ایران بیر اگر کردین روز آواشی با آخر من اویجی ودر را ببینید با اوی اتفاقو يعني ناكو بيشو ببنية هيسا خو بكينية محقق وان كانتونا بكينية هبدو او لي بقرن طاقته كي بكي بدرواس الدريا سبيل جو ده اگر وان نقابة الدريا سبيل كده دنيا يلتك استقرار بيشتا بردان يعني دنيا يلتك استقرار بيشتا او افرسان جي يوه يعني ابدن درواس ببه شرع عرباي ناقوي بسكنه مرة بدوي خراب يعني ايدي كل دكان تشتري بالا فرقا اینجا چاوا دروازه حریری ببینم چاوا؟ بالا فرقا شهریا اینجوری اما دست آمریکایی داره یعنی اینجا حریری ببینم یعنی تشتکی او زودش خود پیوین یعنی حولره چه يعني اساسا يعني garantiye kurda و çünkü İncillik yani Türkiye İncillik gibi Amerika'da da katıldı. Mesela bir şey daha şeyler Amerika Türkiye rapoki eğer tebili emi balafrin me evi Halici profesörüm verin lehen verin İncillik edeyim nasıl national edeyim çünkü yine bir iske cüvele emrejin şavat bisteğini çıkmıştırsa Türkiye ne işte döbendiye kusan haberama da Türkiye bozdağ katıldı. Yani Amerika yani Kurdistan başlıyor elbette stratejik neyse petrolye serikaniye يعني إنجيل كيف يشينا ويدرس باورم أو يكتب من أيوه هذا اسم أمريكا خوازة بلدوس هذا خوازة هذا البلد أمريكا بات بالصالون بتشيرو من يشتا أنتي إمبرياليزم وتشيرو بيرو كمال كل دخل كل شيء أنتي إمبرياليزم جيو كولونياليست هذا هو يعني جيو كولونياليست إمبرياليست يعني إمبرياليست شوي دولة مدينة واحدة كولونياليست شيء ناس ما إنسان راتكن ولا ديوان جوانسين كوكا واراتكن يعني امپریالیست و کولونیالیست ها تجیه البته نبی بجبر امپریالیست
پرسه که داویم بکن لی تخازم تشک بیشم که ماموس داره yani karşı Türkler devlet Türkler perhisan bu yani çi dikir mesela anti-emperyalizm hem kesin padişahın var Kürdan ya Zulutun Kürt Mirin, Camirin böyle hem de Amerika'yı şer dikir yani bizden mesela Mihriberli, Doğu, Perinçek, Yalçın küçük kesimi sağladım. Dağıtım Bakır'dan, Dugut'un Kurdu Türk, böyle hemen işte emperyalizm Amerika'ya ve Şerbik'in emcik bir de kapıya. Ama Sihuri var ama yani ben de görüp dışında Amerika'yı bu kadar düşün, devlet Amerika'ya Dugut'un veya dışında var, her çeşitli gördüm. Bu daha da önemli kısım. Yani ez de fikrim ses sadece devlet artık pür hesabıyor. Yani sistem ama kırma varmış her zaman kapıya için kaldı. Evlilerim bir tane yok ne var. Kerem. İşte böyle Kürt'e Türkiye psikolojiye ve marufta bir yani meciye maaşı şuştun en rastya valaklıkla ne yapıyor? Yani tüm şu seri ve komplo çi felaket ve seri ve efendim Amerika aslında. Amerika bejeren diye Amerika için Amerika fazla Kürt dünyaya ticarete var değil ki. Tekeli dünyaya dost evine muhafızı avat ki. Peki Amerika'da zamanına kadar kadar sağlamacı gibi sahip tuna. Da bu meşgale tüketmeli evde. Aslında gelmezin lüzin adı zaman. Aslında gelmezin bu goramın haşlamayla civaka rojelata nabina. Yani hem Kürt ne diyor sekülerizmine rojelata nabina Kürt'ü. Belki tüm Arap kari civaka seküler çeki. Daha dünyaya da, cihada da, devlete modern, cihat ser vabaskir, rastyavici evvel, ser devlet de avakir. Cihada da, modern devlet kudümecin, Vesvalya, Peyman Vesvalya, despet ke 1638'da, manevi çiğer, Navaroka Vesvalya, Peymanavî çiye ku devlet jibin tesîra din derketiye. Din siyaseta xwe derxistiye. Fakat ev modern devlet ne hatiye rojelata nabî. Nahatkarî bêjî ji Arabistan, Kuveyt'e, Suriye veya İran'e ev sekülerizm hatiye û ev siyaset û devlet jibin kontrola din derketiye, jibin vesayeta din derketiye. Tukarî bêjî ne mümkün e. Esas tehlike me evet. Jüye ki alikariye ve Amerika ve Avrupa'ya dostaniya ihtiyacı ve vahayla. Bena ne ezdi bejim? Bena dost Kürday modern bejim. Dost biyani bejim. Devlette Danimarka siyasetmendari hükümete var. Yekce Kopenhag belediye başkanı, yekce vezire Karivay Derba, yekce subaya NATO'ya emekli bana tep komisyona mafya kurda ama baş var. Gerek Kürt çift gün bir yektir. Ne yektir halas da bu. Vakti Kürt yektir dünya demokratikçi havali ve bu ne karbın ve rızgar yok bu azad kır. Hatta bu ne yektir bu azad nabın. Fakat bunu yek buna mecbur azada ve aslında ne Amerika. Em tüm liberatçı ve sebebe emniyeti Amerika. Şimdi bejin kontrol jüve deredi. Yani daha gerek havaleme düve işit Amerika çekilir şadiye serme. Yani ev hi de vakti bu Amerika müdahale bağdaya kirip Saddam kız gerek havaleme çune okey ihade dahi çune bağdaya karşı bombaya Amerika kırın hedef bu da Saddam bu parası. Peki Saddam kirveri yüzde sala 80'da enfal çekilir. Halepçe daha küçük bu gora enfali. 180,000 Kürt nava çen made. Cubatı zaruk pirege var bir flotun. Ne pere çengali pirege flotun ki? Öyle bizde 1000 pirege bir flotun var. Mali Araba pek zengin Araba pek hiç tam mali var da hizmetçi bir kole bir. Em de cevak em bejvek devlet amatına em çavab var Rabbim var hepkari ki. Esas aslında yeme rojular da nabiye bu he demokratik devlet nahte he sosyal civak avada yani sosyal nahte sekülerizm nahte fark gibi.
هي جواك كولتي هي نها كويت ليكونيمك قال كويت بتشاور خديتك قال سعودي عربستان بتشاور خديتك الولد عبوري هي عبوري تنك كولتي هي هرتش مال دولتها هرتش بدين وسائل دينه هي 500 سال 1000 سال پاشته و ام خواهش بو پاراستنا و تر چارامه و ام سینور دولت چه و بو پارز فقط مخابل گلک هوای بیجی معروف نبویه هم هی قوم لا عملی توانه ارتید کن اوجی هی ما بی بیجی ما بی هوای معروف نبویه يعني سر توازن سر جواكا اوكي سر جواكا رجلاتا ناوي سر سيستم عربة وسر دين دولته او قوا اوه چوا تيكي ما بوا غير چوا ويفرسي نهار ها اقامت تستمتعي حمش راسته براستي بكرد وعرب يعني السوسيولوجيا كرد وعرب جدناري جواكين كرد وعرب روبروتي براستي جي قالت تشتي مشغول بالتاوى يناجس جام عادتين ما يعني شيء دين ده يعني يكتيا ما دينية يعني شو زيادة عادتين ما كلتورا ما جنتو باشينه مثلا چی مثلا کلتی جی راست کلتی هی و دولت مدرن يعني دولت مدرن قرآن بیشتر يعني با هوای او بیش و جواب دستگیر و تبو بوسفری دستگیر کرد روزنامه نامیم بوی جوری خب هنا دولت ناقابل يعني الشرط هنا عبورية جوات المجرد نابين جوات كترولات اللي السعودية الوسطى مثلا كوريا ولا السعودية شو أول شيء استفادة تنجد جفري بين جوات دولة كرة تنين حتى جوات كرة خطة راست أما بلي جوات كرة جوات بلد ديناميكية يعني بلكي جيو أمريكا أهل صدمة تجينا وجه كل بنية تج دولة كسر فاضل لكن يعني بلكي وكراكية كشفرة تجي جوات السكولار ديمقراطية برنامج بردنجة مثلا بيجي يسبي ما هي خريستياني ما هي بيجي يعني عربي ما هي سني ما هي وأمبابية كي جوات الكرد يعني جوات الكرد ده بقى تجارة نبلا أصلا جوات السكولار أساس مثلا كرد مثلا يكتير أو شام بدرقام وطن كويه بيجي كي يكتير كرد بنمز كردان فاصل يعني كردوية مثلا بيجي يكتير كرد بنمز كرجي أساسا إيرو نيزكي يكتير مقابل ديساجي كرد دار الهنك اللي أنا أمريكا باندمي داوان تروكي عن السنة بسبب دستي أمريكا يعني كان نفس دستي أمريكا يعني هي لو أمريكان هي زي ما شو نتا ما جوجرا بيش مرا أمريكا بابا يعني دستي وامد ما نيسر ماسي يعني بالأمريكان هنا الشر إيديولوجي كيف مثلا كل نتيجي هناك جوان أمريكان بيشترين دولار تكتي وبيع بيشترين صدق جوان ما بيكنه يعني بيش يأكل الباشو يشتر يكمل يجي شو تيجي هنا بوان تشتغل بيجي يعني كل إيرو أساساً إيش اللي تشتغل نشان كودادا، دا إيش تشتغل نشان كودادا، كل شد كم بكن دريه يعني أجل كل خوزن بمين هبونا هو فارس نيجي أجل تو هكذا أو العرب ما بكون كولا ومجنوية أو سبيا يعني فارس شيء يعني شبه كي إلا دفع هدف كودادا أرمانجا كودادا دولة يعني كل سفر شيء أبغى كل كاربون نباتي لكن إيرو كل باشو نسكي بيها كي أساساً استعملت مرة كباش ستاند يعني مثلا 10 سال برای نظام تجي شوي وشوي وقت دیگه تجي كوستان براستی 10 سال داوود شورش چی يعني پیش کتی جوات بس ولا خوشه و آماین خوب وارد تبیش امریکا اما ایش اینجی درس کلیشان کلا يعني بدون كل باشو هیزا خود دوان شرط روزات نابین ده هون خود بچه نصر آوایه با آوای لشکریجی يعني أورديك وانا مديرها ودوي وارد جي تشاب كن يعني طريقه بمسخين يعني بس السرويج مثلا كي بكن أورديك باشو بريك بيت يعني أجر أورديك بريك بيت أورديك بيشمركية هيزدار تنا ده بيشارجه كلها تنايا إيشين ده جي بيت إيشين ده يعني هشيارون براسي زعما تغلي إنسان فراد زي وقت إنسان كمية إنسان هشيار بو ومرية قرابة اللي تجارة مصر يعني مثلا فكرة ديولية نتويت شخصية الإنسان كرا بيدر بو اللي تبكي يجي يعني أو حياة إدي أو نابع يعني أو إشارة ليه مرية يعني آخر تجارة ما مثلا
Bu çok güzel işmiş. Çünkü birawari yeteri bir atmine. Estağfurullah bu kıl düveriye da bu peşket yani gavak baş. Naha adına o kadar baş. Bu aşağıya bu ideolojik kavramdan geliyor ki evvel peşaroja burada her zaman her baş ve her ve Rusya yani peşaroja her çok iyi burada. Tane Kürt kavramı belirli siyasetine başlıyor. بله اول بود 45 دقیقه بود تا 45 دقیقه برس پرسیم و برسه بود راستی دماغ طبعا بریا کو ام بتدین زم ما مستقود نتوی هذا راستی از گل اسپاس کنیم یعنی و از گلایی کنیم yani وقت اسماعیل سلام وقت ما وقت اسماعیل بشن gerek spast kın tezeki manavama Gerek var.